enti Badwam dwumadie no yeguso a fisa break osise no nkron ebebo no yede esomo me da hwefo ase na madanuanom so ase ya hyenkafo ye camera for ye sound for ye light for ene ye directors a wo mo che ye sehwe ha fa ha kase ye sei na oso atumi ehu ye wo TV so ewo wa fiefiem ene onwumam ne mobile phone so ye da munyina ase munyina moka ho bi ena ade chi sei a etumi de Badwam esomo no pay Elizabeth Omare ena watwimenim wadrodro me kama na me ho ayofe Esther Ann enso na kwasinsia otwinu pada ena brother ho ayofe ofampa cha mache ejo so lady boko de erade dom eye na so enye adai lady enye adai ni me bi koso mamu a o se nyina etim dia no etumo bi oh okay lady but enuti na ma ade ache won so enye no enye you see ye kekako ba bia o ya hwani a amanyofo de omai begura to pressa na ebe wi echi aba din dia ma enchirima okay because at the end of the day omo yin mu nkomu bi wo ma nkomu bi wanka se mo twen so mrebe so na wabu oketem ere free wo mai mu lady di anope na me ready ade bi wo daily graphic ni yesede State loses 27 billion Ghana cedis to tax exemptions. By intimi Tracy Enyumadodo a created the amaye. Na yede ni etimi hu say state na lose that amount wo bra ye intimi Tracy Enyumadodo no. This according to Finance Minister Ken Ofori Atta. Se amanfo a ebe bi enyuma wo man mu. Yo mo eba. Yes, oh because of neoba be yenti. Etro ye o se eje no ye nye osa ye hwan etro we kum dia ma na ye mfaso dia ma se na bia betimi atre nwanu abie afa nipa dodo 27 billion Ghana cedis ye ntimi Tracy enyuma dodo pa se tax exemptions ye di ma ye enyuma say ana create dia ma ye for the past 12 years as of mine etuka se obububu mu afia Afibia Ghana losing about 2.2 billion Ghana cedis on tax exemptions. Siaman Frontier see LDD Terminal 3. Aye. Kotoka. You spending $250 million. That's 2.2 billion Ghana cedis. And the AC here. You the Numa are creating. University of Ghana Medical Center. You're spending 270 million Ghana cedis. US dollars, for me. Rich rehabilitation here, no. Yeah, they see you one. Almost $250 million. From 2008 up to 2022. Yeah, 2020. Professor Johnny Vance Atamis na pam for bebu o my God John Dramani Mahama. Nana Addo Danko Akufa na by enche Ghana for enyuma dodo a 27 billion Ghana cedis tax exemption are created yama Ghana for. Giving tax exemptions to your friends to make enough profit. Tell us. Dr. Kwabena Dufo former finance minister Sektepe Wayne, former finance minister Ken Oforiatta Wayne, current finance minister, come and account to Ghanaians. Ghana losing 27 billion Ghana cedis on tax exemptions if it is not for your friends and cronies to make enough profit. Why? Your poor man said as any Ghana woman so change. Ghana, ye said ye as any Ghana want to quick giddy ye any Ghana echo. And if you say 27 billion Ghana this way, say inject it into your economy. Send you pay free IMF. Say send you pay free IMF. $3 billion. Who converted to cities? Who the man city represents 8 Ghana cities? 24 billion Ghana cities. You lose
27 billion. Billion or 27 billion. Shame on us. Shame on us, politicians. Doctor complain for me, say, I can't say Ghana for. Set up a common account to Ghanaians. Kind of Friata, and you see, our housements are say, when you say a friend, they bill like parliament. See a quack of Badwam, ya tax exemption bill. Near me, it's your money, evaluate tax exemptions and the man for. After us losing this huge amount. And you can't be actually because you're the politician at stake. Parliament is becoming more weak. Weaker and weakest. Parliament is becoming more weak. Weaker and weakest. And in Guasian Akayenti. Yamia Kurasu see they call IMF. IMF compared $3 billion. $3 billion. Mama catcher say, and fa ayi Lady Dia Juma, and fa kwesi Juma, Momon Trefie, ye will say, $3 billion in tea. That's about 24 billion Ghana cedis. To assess your man penny patch out, and movie a mobo. But the Croman Maluti 27 billion Ghana cedis. Lady, all I need say. What Father Cabre or say, woye. Okay, etino penny so koto so bi su ajana no su. Fi se supopo bi ho ehini wa ya pata wa empata. Aje se wa wasua no aje. Na akoma to ye. Mtikwasi. Okay, pacho me da se ano penny enti a wo se ohonye no. Me gidi se wa ma wiase ne Ghana ate wonka. Watchum. Enti me de online no to us na no pay online no de ma ya kwa ba hanum say ne John Boadu's loss surprised me. Macmenu and I casasemi. Ora Macmenu you be dear cotton power NPP. Amanyo konim no ka say, hey, John Boadu dear nanka warrior saying. Uncle JB dear warrior saying, eti ejane and sempa, eti and also was na John Boadu nanka some ejane and some. Oh, said they're not to honor, so to cry, one seven running pub. Meaning this about Sabran cannot carry baby and pub walk. Ora Macmenu, young Kuna J. Or some. John Boadu nagasa crown so agent some etino eno enwasem eno and afa so ba NPP crown answer I was say when you the affair nigide ho some was say NPP polls check out how Savannah regional delegate showed up at the stadium not to say ekwan ya mo fa so mo pie mo stadium ho no na endika pa almost smoke na enye asaketo pa say almost smoke na efe yo etino ni nyina a kire enema ye wo ewo omai Ghana eho eti ebi enono na wa concern house say one killed as death trap tree falls on road at Bubuashi we ahomtesem na chese ehu pa kwaye fa so a edua bi ebuto kwan fefin ewo Bubuashi oni Bubuashi kakra be hu se eho de bi eho hye eho e busy na dua ebuato ekwan mu enye se dasuo mu nso ebi a obi adeda eti no nyame na efafie na pese hu ne yie pa na eno ewo adomonline.com now we saw what John Boadu's defeat means for Esiedun Ketia's political future but mo dia ne kotie oro Esiedun Ketia so na echem say John Boadu nkugu a wodi ye no ejina homa wono na manyosem da achi bi na sa manyosem da achi kon na age say okona kotie fi say we ye nkomotutu e koso ewo Asempa FM bra obi etna ejem na also 6 hotels other hospitality facilities closed down in a half region and ra Adom kasiem ye bo amane se sa hotels ahodo ani ahohoje bia ewo ahafo no ne sese wo mutua edema oman no wo muntua enhyehyede so odigu akwam na wo ye won adwuma no wo monye enti wo mo atotom adomonline.com ebi ka ho na so kakrai ena mabobo so dia cho kwesi mpacho eto aso lady mami ko awman so na ye nim komo ye emra say but amafo ehwe emra Facebook on Adom TV director pacho video na ready a fatwo mami se na ekodi enkomo enra honorable say chairman Sabonsu majority leader and MP for Swami nyanyame the fair ma please for 1 year ekopi mo Swami magazine lady can't just and papa because the man for say o makwan enye wa ka company phone to one amount
Me patch for video no to smam na on Facebook nya bi enhwe. Live on Adom TV and YouTube so Adom TV. Me patch do bia hwe bi. Hwe se na manfo pai honorable say Mensa bonsu. Ebo enura okumate so ame. Osman Stone a leader edema emabruko yi a ewo so ame magazine. Die ne sie Osman e mo acha no pai edeba Adom TV so. I'm telling you ajumoso. Yeah, say. DNA a CNT enra a whole member of parliament, minister of state, honorable or say chairman sabon so some pagine. Number pine boy. Yeah, chairman sabon so yeah, quite na yet is no, or any. Say, I dear Motuambia, can go to Babia to Nyakra. A quino, a quine will be in a bed for 10 years. And almost all baby, or any heavy fire or mine team. O mani sikamudi ndi intiminka babi etiso ya jumaswa yare na mozande bre e kwana mabika so be 4.5 months ni eko 5 months and I know we be gusu no mfuturu kata kase ni twama mfuturu nkwa so metoni ma okwa o meton spare pass e okwa o obejeri se be ko be busu ni kwaye yetimi kwa bi ni amaso obi aba ya ba betobi enti kwan na wono ene rezadi amfuturu kuye mabaye kwan muso amfa nsu kura mabeguso izadi a o se timi demonstration se da ba ya se benya efa ahudie e wo kwan ko wa na yeso yeton ye niama ye yentimi anko school ni bi ana na no ye demonstration ana mo se nyambo afiti mande ko ye hwe o manim o mo di mfidi ba besiso ye hwe o manim mande anwea na mo di beguso no e di same anwea na mo di beguso na bi kas ni twama anwea no so ntimi no Udi begusu a nso baso a aide so a 30 minutes na nso ni na sa aide yawo na futuru ba obeje di abno kasa ekura mani asi diere ye ni abrankasa na no chebe za mo studio no na fe no bae Osman ti se mo hauni a die ntina ma mo pai minister no ebo boni be no aye ya fa na bo bi to bo do na ka de bo bi abo ba video na ye show se sie no video na ewo TV se sie ne Facebook se sie no ehum nkrofo a etobo e de ko ba bia na police for the minister ne ko hye omokam dabi obi antobo so amanfo ye maza amanfo ne abiru ye se mamufuo ye ni brabre no we kwa de comedy maza ye ni abiru foki mo no o mani sika mu di ntimi kan wasem ba bia eteso no we kwa de sa maza anofo mo frɛ mi eno an be dai na bufu na so ate emi na mo kasa ni na ye ni ati ana kwa no so no omunya stati so mo ba be ye nti demonstration na to ntwai ye di hian no ai so mo di kota aba be guso anya sa bi agana de mata mujo o mani sika na muni ne mo ba bi asu ye tena ye adwuma ne de ni ya so ba be ye sa ne ma bi fi kwa de wo no mo chemen sa bonsu e kwa na wona jatum so be ye de a so ye kana ni ka de ko so mo se o so no peso aso ba bi a chemen sa ko school no e kwa na sa ne ma wi na ye de e ko so enu ntina man no obe na tito no bebe no oba ye so ampa wo mu se tanya mana ye koso no ye sa ni obi na o ye no ye ne to aba e de ma MPP ye koso na hae ntina ma we na ye koso no ye so ma ni se o ma ye kwan ma ye na bi bia tu twa o ma ni sika ni tu te yan ko school ana Ghana so an ko school a wona ba ni fa enye obi a so yan ko bombo no o school ni ye wa dia ye Eti Osman niamu ye die niamu ye ebe difficult say aban pedi bia betimi aba so no mo abekasa o Dabi ti o mo betimi aba beto mo ba no ne kwan so bia ebi nya botra ma o mo ne kwan so no ye de ade a nya botre ne kwan so no ebi ne de ne kwan so ne bi ni se ye de panifo no kwa de nya o mo tubafo ya mo se trafo je ne ma ba ne ma kaza na bia komo o mo because o mo kwa ye mo ni se kwa na bufu kura ba Osman, this is Swami. Swami asem ne kan. Babia NPP nya vote kese edi efri. Di abufo kwa na abentia a whole member of parliament ba mo nchebo kra. Mu mie mo apremu fama no. Na mo pai ni nsuo ni bo. So ne obia o ka se tu obia o ba ensuo de amanfo ti be ma anya brew. Se me no ka se bia o pa me ko adwuma mu. Faka ne bra ne enkyere oniema yakofa niema ebi buru 1 billion 2 billion yakofa entimi miso mata yeso ye bre enye se ye kasa ya nu senka ya nu duru parliament wona o mutiri ye ka me se we nyanka to atwa na me hunu se ye no ye kan ya se mo like o munti
What I say, Yania Brepa, Meno Catavia, Fakana Bra Swami, post office owner, my honor, me one Tony Yama, Bra, never been Yamaya Catas way to me, so are they? Are they? Nalina to Coso. Yes, 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 Penustum Penano, on Maya Panama, and one here. And he says a moment pen for see that baby and a motion say a free year call, or met me a diamamo. Sincere and the happen say, and I don't almost say 2 days. Yes, we say 2 days, they find your coin. But I say, this week, dear, and why a Monday, as a Giano, Omcasa, Bayano. Over here, is a bear was meaning. I dare any higher crown say, a coin. So when your man ready, I'm almost a mobile truck coin, so to put through high. And the ideas were bear 1 hour beer, 30 minutes, the ambushing in Suka, Abba. When I'm over here, say, in Suka, ma, ma, or say a channel for a car like a Sindiaba. Tanga kana itomu say ya mata untiminti na kwano enyi tie de yakmaswane say tana otwi ankopimi na otwi wiye omme hu so mudi kuta la ede kwano so nyesu ya mto ebi yesu nyina ya timamfo na dai Osman ebera mate ebera sipiano peso anya brani atwe enkomo nti pani ale didi ene ne di nkomo yi emabunu koye ewo swame magazine so aben potem ofa efri macro ebe nyina ono ena Adom man nti o se enura enye bo se na video no e se nye bo ne mo yensuo ena no mo de pai onabo o se chemensa bonsu okay nti kwasi se ya bo se na yensuo sasem we empanika esanso wo chiro kronkrom se anobrebre emabato anobrebre emabato ena afenso afutu sem bia ni ho esen jekobo obra de bia na de wano hye ni penkran wo de akade no se jekobo obra ne ka ho a na ma afutu na ye den ayemu anti koma wo de ye no de me wo kafa ho no ye besre ye empanifo hwe bambo so ewo ho no se at least omoso form aso ento form kakra because enu ade na I think se bia nka asoto form kakra na ka betimi avoid ne kakra o hwe se ne Osman ekra kasa yi a the kind of abufo na wo mumu no ano odin so ojiji enu se de pani bi ekwa akogina mu se yenko kasa emaburu no aso emra fom wa ha na akwakoye asem kese eti script penifo so mu aso emra fom ye pastor be obetimi advice penifo as to when was penifo call ne omo ekodi enkomo lady we ma me fa graphic enwie na ja yenko answer daily graphic de bokata ede Speaker of Parliament Right Honorable Alban Kingsford Sumana Bagben if there was a weak parliament woes of country speaker insists on strengthening oversight responsibility. Daily graphic, daily, lady, emphasis here. Ajo, mate. Etebusa for ye de one crata no ne emu nkomo twetwe ne kase bo na si hanum se agokanse monsam bawa kwamanu achi ene ye benada me ne obedi ahia ewo afisam nkomo twetwe so na ya bawura ya fiefiem na ya bisa ye ho se efie te se no so achi kwasi edem pensempensemu ebebrobro ne na bedwafo ebetena se koso hwa Adom TV na kai se ye live Telegram ubenya hwe Instagram na afi Facebook no wadwenche no hu hia magana fato afi like it na share midinde ma metra Diamond ye dase